Nung metong kang commuter at burimong ipasyal reng pamilya, balong Domingo king Manila. Pairal na nening administrasyon, ing Pamilya Pass, 1+3, kareng mani munang linya ning tren. Aning report ng Patricia Mamang. Pepakilala ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ing Pamilya Pass 1+3. Kareng mani munang linya ning tren king Manila inyang milabas sa Paruminggo. Kapag nasaning programa ing makasaup kareng pamilyang Pilipino at amuyutan lang mas marakala oras bang miyabe-yabe balang aldo Domingo. Lalam ning Pamilya Plus 1+3 makapagbiyahe lang libre reng atlong miyembro ning pamilya ustong may mayadya ing meto nga kayabe. Saklo na niti ing MRT 3 at LRT 1 at 2 ustong Domingo. Magumpisa June 1 ang gaking taluwing Domingo ning 2028. Agpang king presidente, partiyay king karelang inisyatiba, king kakulangan da oras ren commuter para king karelang pamilya. Agpang kang Transportation Secretary Vince Dizon, makinabang king programa ren niyayaliwang miyembro ning pamilya, kabilang na ren pengari, anak, ingkong, apo, kapatad at ninumang miyembro ning pamilya. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.